हमको ज्यादातर लोग ना अपने घर पे भी रखते हैं यहाँ पे, लेकिन मतलब यहाँ का लोकल लोग आप लोग भगा दे रहे हो हम लोग को। तो गाइस हमने सब कुछ यहाँ पे पैक कर दिया। वहाँ पे जो खड़े हैं 4-5 लोग, Siya penherkeran una YouTuber ubana po Temri India hadin kena ke jing lebian ke jong u. Una YouTuber yang bola tip kerteng kum tau Rio Soting. Ulawan siapa kendang ba Shillong kum sebentar bon travel lane bo nyat kai. Henry haka jing yat kai jong u laang ba ude uta traveler uba susah madai sini setai dak ba usna ye ite ijing ten. Kum tau ne vlogger haka tika mid ula poy ketika senang hapa Shillong ula sedang bensiang jentia hapa Sam Abbas Henry Marsh pang hi lawan mi pat kisam lakasi bat kila ong yo u bakin lum barun pet na ketika jaka kum ta une u vlogger ha ketika jingring video jong u ula penbut nam ya kasor Shillong dak bau ong baka ketika jaka kabam singan kum no gini ki beri hapa Shillong kinut ban pinthod yo u haba utia ha ka jaka kabade ke cakapai ba Henry nakaliang kini samla khasi pat ki belawan ban phayu bon lom no kilaang bakim chu shayu reo nongwei ya u stranger bakin wan ban lebian hak snong ki thau Henry nakaliang chu ne YouTuber pulaang baka Shillong kade hapokari India kumta ula ban le kat baman we bakade kacaka public Henry ki samla khasi kim simla ailad yo u bat kila phaweng mardor bat kila be artat ya une YouTuber nakaliang une YouTuber la tharta dak title haka video jong u hapo Facebook dak bau ang ban never come back to Shillong kabamud onom wan chu tat lanal no sha Shillong te ayu pai ba phidan ban ang halor kane ka jingle jingni samla khasi saya komen hapo jang kane ka video